KCDC kala phashna no daka community hall haka Jaka baka penkre banbu ya ka police outpost Langpih ka Shillong ka badan ha Khubor bat ka Assam. Ya kani la jubab da UCEM ka KCDC ba penyat sing sim. Haba jubab ya ka jingkli ba wanra da UMDC ka maukhar ba Mitchell wankar haka dor bar liur jang ka KCDC hene kasi. Khadc subject và slide đây có số số học năm các số và ship hàng và cái gì cũng là phần thực hiện và số chúng ta số cái itu program Khubor yang fokus bantu bantuan dari MDC program right but kenapa Khubor ke executive committee terkait yang mau kita Khubor jadi suatu yang keedah bahwa melakukan police outpost hal Langpih Mr. Chairman sir, lalu penumpang hadir maka game berkawai kelah rai Khubor. When I with a special section but Shnai police outpost Langpih. Hadir ba lalu penumpang engineer kena buat kejimau shonsuk Shnai beliau ini hadir yang lalu hai. Hamtam kepada konstitusi juga pajak untuk fokus skills. Hadir kat kami hadir ba council kelas tang ban initiate kita ka atan kerja ini pada soka nomor ba executive juga government ladang institusi ka police outpost malu bershipti nomor nakal yang tinggi dan police force. Kalau belum bahkan ada diagram tentang kecil baik mana sikit government kelas ayo layu ano ada sikit government ya ka police outpost kepada bani tekatan ko pendong ya executive committee benar-benar kamsur simpan ai ketika ya ka amount pemila sanction special antara police outpost Langpih but ya kani kapung ka start na local MDC but na executive committee Khubor la shim ya kalai from IT no shakni ka professional bagla but kung makalo ka amount ka like ulak but kakam rakyat kuma 100% 100% itu kita banyak ini ke buat lima dan ai basic statement saya nomor berapa ini nama masyarakat